Good morning everyone. Ngasise day 2 gi ayuk ne hojik se tum hogotle ayuk pung 8 nuk tare. Ado ay laminaba jingdo ayju ngarang yang wagre baduna hojik hogolak pa yang wanare duna Ragupur photo chatse na haina budu ngamdora ngamoidora khangdre na haina re pothanaraga breakfast kum bacharga iruga luraga khara kankhalak pare yange to ngammaga di chatlaga di amko charake ado hojik ayuki views yam uhanjarake sina morning view ne. Hi guys again. Mayam day 2 gi plan Ragupur Fort chatpagi plan do postpone tore wamandana adu ngasi day 2 jida potharaga evening gi haipethol ibuko ai hotel gi manaki da duga hojik ai ulake ko mafam faza amane haba tu kufaza jengo wa video da budi yam kana faza barman je do asem ga kufaza mo se yumam lere ko se bridge am lere duga sun sana mamang chakhala kanda ada tuh ising mau kontak apa re wah terus minus stair car gazu ada tuh jum mama nilai ya mal wah aku pajama Mayam ay hujik achapot chaba thugle I moigi local food ne siddu ko we ohlake ko mayam khangbusu mayam yawbirangani mayam ay hujik sigi lambi macha jagi makhada kumaga turen ama cheri ko adu yengna bagi namakta chatliye yengminas la sida nung nung kuppa yum mama leire गाय भी है गाय अच्छा इस रूम पे वो ये कारखाना है इसमें सामान रखे हुए हैं ना लकड़ी वगैरह हथौड़ा ओके 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 ठीक है मैं अब हजिक वरी सानाबा आंटी दो माना मोर मयमदा ngatang phamgo achapo pizage adugi mathakta karai mo yumgi mathakta ulake ko to mo yumgi mathakta sisna mo phambam or man ano zum lairas mo yung dati nung wine habang tiyo views tapo charga hange तो क्या आंटी दोनों ने मालही पिज्जा रिबा तो इनके यहाँ इसको साड़ी बोलते हैं है ना साड़ी हजिक मालही जो चाथो है दुगा मोई वॉशरूम दा चंग थोकी के हजिक मखा कुमजर ई तुरेन दो यो कदोरे snake man bam lera wan labuk macha kutu kaisa kya bano come on yoga day ay bro workout yo re sina bridge ne makhada kummaga sumaina sa makhada kumdaga dawne laser camera da budi yam kana ising je u da banina phajada malangani aseng da budi khra nungai ngasi gi oina swipe ta sum losin zarani